بنت الحاج نصر الله چادر پوشیدا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک دا خوب کړي په کله مهرباني دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک بنت الحاج نصر الله چادر پوشیدا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک دا خوب کړي په کله مهرباني دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک او پته مې ډېر عمر او پلار لډېر وخت په انتظار لډېر وخت په انتظار پته مې ډېر عمر او پلار لډېر وخت په انتظار لډېر وخت په انتظار چې شروع یې ګران ختم بخاری دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک بنت الحاج نصر الله چادر پوشیدا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک دا خوب کړي په کله مهرباني دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک بنت الحاج نصر الله چادر پوشیدا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک دا خوب کړي په کله مهرباني دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک او د استادانو مهنتونه صد دې خپل کوششونه صد دې خپل کوششونه او د استادانو مهنتونه صد دې خپل کوششونه صد دې خپل کوششونه دا هغه سینن راز اختتام دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک بنت الحاج نصر الله چادر پوشیدا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک دا خوب کړي په کله مهرباني دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک بنت الحاج نصر الله چادر پوشیدا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک دا خوب کړي په کله مهرباني دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک او عبد الله پډ نازيږي هم جامو کې نازيږي هم جامو کې نازيږي او عبد الله پډ نازيږي هم جامو کې نازيږي هم جامو کې نازيږي هر خوا د جوړنن خلا او رنگ ندا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک بنت الحاج نصر الله چادر پوشیدا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک دا خوب کړي په کله مهرباني دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک بنت الحاج نصر الله چادر پوشیدا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک دا خوب کړي په کله مهرباني دا تبریک شه تبریک ونن ستا چادر پوشیدا بار بار مبارک دا ښکلی نظم په خوږ اواز د ادنا سهیل جانان مسئول قاری خوشمند اداسې د رابطې نمبر 0332 89 76 947